Hello, Pakwang the family. Kan channel kan lo lom le chewa. Voinia chuan fruits pudding kan siam dona. Kan fruits pudding a hianin fruits a chuan fresh big a chuan apple pakhat le banana balhla pakhat cha kan manganga abak hi engtinge kan man don min lo thlir sak zel don nya. Apple hi hetiang tiat hi ania ka man agram nakina kan te chinanga balhla po hi alian hi kamang don ani. Hi balhlatam tepo hi tuya mai ro chu voini kan recipe hi chu ashana ni dona kan apple hi pakhat kan han ti chu gram zani somthum pariat ani a chuan kan balhla ve thung hi gram za somriat pakwa ani khan kan lo siam ve du ni pon azat tur khachu sha thenga paneer kan mang bok dona paneer hetiang hi frozen hi 500 grams kha ka phelanga 150 grams ka mang don ani chuan hetiang ang cherries ho hi 50 grams ka mang le bokanga cashew nuts hi 50 grams bok manganga raisin hetiang grape row ang chi hi 50 grams tho ka manganga hetiang ang dark chocolate hi somni manania 34 grams ania hi slab khat hi ka mang bok don ani chuan kan lo phel vek ang tuna chuan tihan balhla te paneer te chocolate te po kor kan khe to a hi kan balhla po kan slice apple te po cashew nuts cherry le raisin hi voinia chuan kan mang don ani ganesh chopper hi kan mangang hetiang katna hian size inang chapin kan katanga tin a size kha te takte te in square cube ang hian kan kat vek don ani hetiang hian paneer kha ka kat china pudding hi chu te takte te hian han katila tui du a fresh cream hi 250 ml kan telang chuan bawng te hi 100 ml kan mang patanga 400 ml to pa kan pol liang chuan mixing bowl hi kan chona tur ani don ani tuna chuan mixing bowl kha kan la anga ama sabera chuan bawng te 100 ml kha kan le lu tang hetia kan le lu hian balhla kha kan zuk cha ma sa don ani chuti chuan balhla sen uk hei aduk angkha aum don lawa alo var sa reng don ani fresh cream po hi bawng te aya hian man thei bok ani ka balhla slice sa kha tihan kadanga alawin kat zel don ani hei hian ka zuk china tihan olsam takin thapek vak pongai lo he ganesh chopper hi acha makarin ai dein acha aman ngai to phei chuan amazon atanga kan cha ani a link description box a du le kalo dang he achunga mi hi ti han hui thlak top theya chuan achina abial oma khan nem khanin achunga tang kha aron chhuak theibok ani nakina review laron ne katum don nya tihan kan lo tizo to balla kha sin te kan chana fresh cream hi kan telang heta hena china hena hong theya mai ro chu tam theng ber lak chwa kan tum don ani aboma hian bo bang om lawa lak chwa kan tumang tihan kan tianga at chi pa hian kan chep phenga chuan kan bunanga abang chong ka fianin kan sok chhuak to mai don ani chuti chuan achan vevel te hi kan suwa chwa theilo chuan skor bak chen kan katanga monglam khu kan zuk swak chhuak liang chu tang zel chuan hei cream ang te toothpaste ang te po hi ti ila bang hi lo om treu zel mai ni o tikhan kan lo zo to kan chop langa hi kan lo da siang adang ho hi kan kat liang hemi mang hian pudding sam hi chu a technique le mokha om vak lo hi ta kat to pa chopol top mai hi na hemi ni lo hi ni kumlama khan ka sama ka shitlan na satlu to ka wang khan karon upload man lawa chupo chu la ronda ka tumanga custard lawa ka siam na anya voinia chuanin fruits tellu tuk lawa enge hetiang pan raman the paneer ang te khatyang ang te kha karon te lang don ani he paneer hi size inang chapa kat kadu wang khan ka slice masa cha dan kha achan chu cha dewa kan ti chuanin ama khalian vezel dona tihan kan kat zel ani hemi mang hian khu kan lo kat zo le to tuna chuanin abak zong chocolate te raisin le cherry khatyang kha kan tiliang chocolate hi ti sin deuh lo chuan kat har china hemi chopper cutter mang hi chuan chuwang chuanin kan ti te anga tihan kan nem zel anga bak hi kan ti leng grapes hi chu grapes row hi chu
kan kat lawang atang dua thira hian kan zuk da lu top don ani chuan cashew nuts hi kan kat le dewang bak zong chu hetia ain kat zo no hi chuan cream ne na chopol kha anianga hetia sinte tia kan kat hian a cream tenen khanin a bol hlo ho hi a in cha zop ne bi ka atui bi ka ni lian pui pui kat ai chuan pudding reng reng chu tihan kan kat tur ang zong zong chu kan lo kat zo to khi a chin a chi pa khan a ta tang kha ka met thla a thira tang te poi tihan a hol thlak the vek ani hi khu in mong khwan size inang thapin an oma epo anuam deuh bika tin abol hloina ne dan te po kha hetia size inang thapa kan ti hianin amoi pia lama khanin ain angdu atui du ani arwal khai akari rwal khai ani cream te kha ti hian kan cream le balhla le bong nu te chopol sa akhan kan da anga hemi fruits natural sweetness pia lama hianin condensed milk kan mangbok don ani chuan indu chuanin chini in polbel thea thlum indu chuanin heti topo hianin akoi hianin e thei to du chuanin fridge kan da zo huna tin atui hop thea kan du chuan bong nu te emo tui emo kha kan polbel thei ani hemi recipe bi ka chon hetiang condensed milk hi telila atui dua achan chu ati thik don ani tui nei kan ti don awang khan bong nu te na kina kan label le dona 400 gram ma khan 200 grams katelani achan ve tinani chu bur chan ve kha chuan bong nu te hi 400 ml kan tel bel le ang indu chuan ai tamin tel belanga tin condensed milk kha bur khat top te po khain tel le thei tho ni hemi recipe thawa hian tuna chuan kan lo zo to thatakin kan chopolanga ti hian dule fridge kan da vodanga du nu na e the ani to mai don ani kan swak chok chinanga hein mong hian ko chocolate te raisin apple banana hi ama hi an size si ain ang thap mai ni epo anuam deuh bi ka chon a cream po hianin ane rwal apple ne rwala achunga hian a chei moinan kan da vel ni hemi cherry hi heti zong hi voinia kan pudding siam ronti lan thei te chu lo ni le ta a kan video te min lo clear sak china kan lo ma min la subscribe lo te khan khongai takin bell icon met khan subscribe ti khamin lo click sak zel ula video po hi tam theng ber abikin baking lampang hi ronti lan nem ka tum don ani next video mi turnia hi salted caramel cheesecake ani bake min lo thirin min lo chang sakle ula min lo subscribe like and share le vek donya in zawain hemi next video hi lo chang le turin ka som che uni bye bye ule